hari si budi aja otaban ban sombong engkau anan Pak Harto bahwanya kan benih ya siapa nyaman pandai Superman. oh Superman otaban anan Superman deh aja kan bisa ngeper itu ya marah siapa sih ari bahaya ari tak usah ada ente nah tak usah ada ente minggu tak usah ada ente bulan tamat ban badaneng kama kata nih kayak petong tamat ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka-muka dan kula sareng panjenengan sedaja wabil khusus sahibul hajah sareng komandan si dua muka-muka paringna keselamatan lahir batin dunia lebih-lebih pakai nang akhirat. Ngiring niatin paungkuan pas serius nyon selamat ke Allah ki utamana kangkui komandan si dua nih karena kenyataan cik banyak orang nikah gagal tertiring selamat padahal secara nasab secara kepangkatan nikah berdesean Nabi kula yakin hakul yakin sehatir kapi nikah kimun polana poton Nabi Adam anak Nabi cuman secara langsung nasab kula ben sambian nikah putra Nabi nikah sombong anak Nabi andi nasab Nabi nikah beda saya tak selamat makanya sanajan setengki enggak napa nasab kula ben sambian keturunlah kula ben sambian nikah cek kaitaki ben urusan selamat itunya akhirat tade kait nah gini kan sapelik sanajan anaan potonah tani pungkalatan jandang masuri nikah banyak nikah napa saya paringnya selamat sarang Allah seder nikah rangkorang secara pendidikan kadang tak lulus SD
Nika banyak nika saya paringi selamat sareng Allah. Dari saking pentingnya selamat sekutu kandi sekutu kaule sareng kula ben sambian. Andaikan satu jeuna sekus pekus satu jeuna seman nyaman etunya, bahkan umpama ietinin sareng Allah sebedeneng akhirat nika etoroaki paringaki dek kula ben sambian. Beki ka baan jok bini ratin beki bini penter beki kedudukan beki kapi beki pangkat di presiden napa-napun kasayan beki kapi tapi setong te paringaki salamet te beki ka kula ben sambian urusan salamet te beki sareng kula ben sambian maka selain kenika nika sobung arten sobung kunan pakun acereng atena kula ben sambian pakun nangis atena kula ben sambian nika mangkana ngiring sanajeun wap sowap nika jaga aja ki pola sowap kula ben bian along polong bude ka anton nika Allah ridha Allah kasokan aparing kasalamatan dek kula ben sambian ki kasalamatan lahir kasalamatan puten kasalamatan etunya ki kasalamatan nang akhirat ki mangkana nalekana beda orang Allah salam ajawab salam nikah niaten minta selamat dek ka Allah niaten minta selamat dek ka karena kepulik nasiki buruk pon napa pon si bedeneng itunya ni kata beki ka kula ben sambian tak beri ilmu kula ben sambian tak beri kedudukan kula ben sambian tak beri serbih kula ben sambian tak ikan reken kula ben sambian tapi kula ben sambian dikai paringi selamat sampurna tak usah napa lesan kula ben bian nika tak usah soro se ami semua nika lesan kula ben bian nika tak usah soro se akhl nika tak usah soro lesan kula ben sambian maus alhamdulillah arasa bunga mangkana ngireng niaten ki nolongi orang ki ngakantom bian nolongi sohibul haj nikah niaten napa cek saking orang roporopan nolong nak kula ben sambian nika poropa urusan selamat itunya kantos akhirat para rabus tajah sesami mulja muka-muka salah setong dari lesan kula ben sambian salah setong dari atena kula ben sambian nika beda sekrat dak Allah beda seterima sareng Allah sehingga Allah nika kaksokan aparing kasalamatan sesampurna itunya kantos akhirat utamana nika dek komentan si dua Ahmad Supriyono ben Rini Safitri angkana jong akabina ben benoreng bini senyam Rini Safitri ria niaten karena keng terus selamat dari tus selamat dari fitnah terutama selamat dari Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin Allahumma amin ngiring maus fatihah nyonda ka Allah muka-muka kula ben sambian
nak potoh kula ban sambian sobung sececeran kopi ini patetiah orang saya selamat sareng Allah, patetiah orang saya selamat sareng Allah. Kula ban sambian bisa membayangkan, bisa sak ngrasakake andaikan tak selamat, andaikan celaka rasaki, bayangkan nika sangat menakutkan nika, nakoin ngeri bahasa mungkin muka-muka raja manfaat ala hadhihi niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan selamat nikah disediakan oleh Allah. Banyak jalan, banyak cara. Setetik tukang ngare mun beni rebenah endi nembian iso arek tegang peti tegang bau mun beni saya beli mun beni saya tebus cek peturun tak selamat kene kan. Seterusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabihi nasta'inu ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kas lekas baik karena ini kebeni pengajian nih walaupun hujan suap nih kan. Si paling penting makin nikah stin gula nikah nikah si nomor setong nikah si ibu itu orang nggak perang dia siap senjata lah ongguan senjata apa aja tahun ini tanya ki siap senjata dah siap. Tanya ki senjata apa? Tak oning. Berarti ni kamu pas perang ongguan mati tidak ada nih. Mati tidak ada banjang. Hah? Bijak ngujaan punten jang. Oh tu, rela bener berarti. Leni kah? Ria jang penting aja. Rakira ki kaslekas ki rakira sepaling tepat sepaling meyakinkan diibaratkan perang abang gempang ini kapal ngangkui senjata apa kula ban sambian ngangkui pistol napa ngangkui bom napa ngangkui bisa matiin musuh nak kula ban sambian karena dalam perang ini kedua pelen nah sobong teloan mate musuh otaban paten ben musuh. Tentu seorang pejuang sejak lakar terum merdeka neka etempeng epaten banguan maten. Sedangkan napa perang kula ban sambian perang engko ban jong perang ban recong sajeget jong musuh nari banyak banyak sebenyakan kecubaan sebenyakan se ngarogiaki se abahayaki se bedah nang sekitar
sekitar buat Arya kapiri muson ban. Bahkan bisa jadi musona ben sepaling bahaya batibi ben ngalak karep tibi bahaya wah tibi bokon waktu caneng kok bisa ada ikan daib banyak bisa apa mulai nenteng kresek ke Banyuwangi banyak hari sih budi banyak otaban ban sombong engkau anan Pak Harto bahwanya kan benih ya siapa nyaman pandai Superman. oh Superman otaban anan Superman deh aja kan bisa ngeper aja ya marah siapa sih ari bahaya ari tak usah ada ente tak usah ada ente minggu tak usah ada ente bulan tamat ban badaneng kama kata nih kayak petong tamat banyak otaban ban apa apal kitab telur truk tapi beda ternyata nabaan beda tetangga nabaan juk toju pinggir lorong jalan sokok selada iya sandal peke gitu pas baan numpak mobil Alphard atau baan numpak mobil Pajero tak amitan hatam baca itu siapal kitab telur truk tidak akan ada artinya tidak artinya sombong hari mitong si bedeneng yabo itu mampu ngadepinnya otah benar beda tetanggana kelar mele pereng dulusin po mananu bunanu cereje mele pereng dulusin wah diraki padahal tak diraki berarti apa hah dari mana Tukang rasan. oh Tangras jadi ya mun canreng suren ki canreng Jember ajri sekoca iri ciring saya beri nikah rezeki sing kekelar melena mah pereng dulusin kini ka Allah beni sehera kengkun jalan nah lebat si A jalan lebat si B saya beri kini ka Allah bahaya tak usah seminggu baik lah jong kapiaki iri na banjir ngitket banjir syaki kelar meli pereng kelar meli sepeda pancat lah lo kelar meli sepeda pancat lay diri diraki iri ya Allah iblis Azazil nikah kan neng napon budi nengi swarga pak budi swarga pak sobung kecubaan sobung ketak sahian bede napa bede neneng swarga sai setuju sai sampurna je sampurna cuman lantaran Allah nikah kasokan abadi Nabi Adam wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah pas epakon sujud epakon ngurmat kapi si badan nih si badan nangis warga nih epakon ngurmat kan Nabi Adam apaan ku leban sambian aban aku leban sambian tak gelem tenan Azazil nih tak gelem
sehingga pas akhir itu iblis ini alasan apa? Ana khairum minhu, engkau lebih bagus. Khalaqtahu min tin, Adam jika nih kebaik dari celot. Mana Anor kan tak lulus SD kan, sedikit kan. Cik seka akan laku, nyari laku. Kenanan tani pungkanatan lu ya. Nih. Padahal apa? Iblis nikah neng apa? Kitab-kitab sejarah nikah 40.000 tahun nikah ide waki murok makhluk sebeden nang dalam swarga. Berarti kan alim nih kap. Cuman karena setong ngubu penyakit iri, lobar jam. Oleh nang suara lucu alim nggak boleh engkau ben kan enggak apa kan dek bitong nah makanya jangan coba-coba nyimpen otak beneng ngubu rasa iri penguan ngubu ajem kening dentek telur ngubu etek kening dentek telur terus juga etek terus juga ajem beli pelapain say mun penyakit iri perian gini ini ke Azazil ini kan golong nama malaikat ki ini kan bisa tak selamat dan ki buru nih napa boleh kula ben sambian gempang lekas engkau menyarankan pola mun tanda tak berapa jong sering benih paksaan la yukallifullahu nafsan illa apa sekotu ekunaki bandi anak caki ndi kompoi caki ndi bio para ambia para nabi nikah sukses termasuk nabi nakuluban sambian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah dikatakan benih orang Islam nikah sengoca nikah orang di luar non Islam Nabi Muhammad nikah adalah urutan nomor setong orang nikah separing sukses orang separing takah hajat Nabi Muhammad ben nabi-nabi selain nikah sarang Allah ben Allah bendain mukjizat ontong engkau ben andi Nabi Muhammad cek saking nabi nengkok ben jong Nabi Musa mukjizat napa aropa tongkat tak nginjem Nabi Musa ulang nginjem tongkat embian nih berdering lanyala berdering komang koreng petong nih pecen tak bisa aja tapi mun mukjizat Nabi Muhammad benih kun hanya bisa digunakan oleh Nabi Muhammad Nabi napa umat tah termasuk kula ben sambian kok ben Arya bisa ngangkui ternyata bisa menggunakan Obama yang nginjem bisa nginjem kan Nabi Muhammad rakira mukjizat sedip maju sebisa gunaki kok ben kangkui berhasil kangkui sukses yang kipun beda hadis
seeriwayatnya kisarang Imam Turmudi kula meyakini nikah termasuk salah setong mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak kula ban sambian sebisa yang kui sebisa ku naki jom sebisa ke bayi modal cantik sebisa ke bayi senjata napa bedah du'an Nabi Muhammad berarti mun du'an Nabi Muhammad masuk dalam kategori mukjizat. Keng gula yakin orang petong ni kan tak kira ngakui ke mukjizat ni kan kesaktian Kanjeng Nabi saya itu buat ki Imam Turmudi napa doa Kanjeng Nabi mukjizat Kanjeng Nabi sebenarnya dalam doa ni kah doa na Allahumma yini miskinan ya Allah Gusti abdina nyuunah pamiskin benar dah ni kemudian saya kelaan ni wa amitni miskinan ban mun abdina depak ke ajal nyuunah pasete nyuunah pamate nyuun wafataki dalam keadaan miskin wahsyurni ma'al masakin ban pakki fi yaumal qiyamah pakki nang tina kiamat abdi napa polong ben orang-orang semiskin orang-orang semiskin sebudan nengi petong papolong sareng gak bisa abdi napa Nabi Muhammad minta odi miskin mate miskin apolong ben orang miskin napa ipa miskin sareng Allah munembian menyatakan Nabi Muhammad nikah miskin salah setong buktek Nabi Muhammad akabin ben Siti Khadijah nikah salah setong mas kabinah nikah ontah dupolo biki ben berapa jam mas kabinnya 500 dupolo ben 500 di banyak jam Benyaan 500 ongguan mun dupolo onta kira ngakon nih kaki padahal rekena ontah nikah di antara kisaran 20 juta sampai 50 juta berarti mun 20 mun 50 juta kali 20 berempat sepenapa 1 miliar semiliar cong benyandin sama cong pasal kocak miskin Kanjeng Nabi kocak tandi Kanjeng Nabi padahal doa Allah mahyini miskinan penting benereng petong ya Allah pasoki aki tanya aki mas kabin mas le saya ketebuh tunai padahal guru sing saya doa bisa kenapa doa soki guru ke Allah tare napa doa miskin keng soki otaban doa soki keng miskin nah ternyata padahal rajin Kanjeng Nabi ini ke 11 bedese 10 onta berarti mungkin ibu 20 semiliar berarti 500 juta
beda reng betong ataban salong bolong nih makin si mas kawin 500 juta beda. Alhamdulillah berarti nyireng Nabi Muhammad berarti keng montangkuan jongoco berarti biar gini 11 biki rajin ini. ternyata seepentah Nabi Muhammad miskin odik miskin mate miskin popolong ben orang miskin maksud riyah jong adalah seseorang yang hatinya selalu aroma sata andi Waman Banjong di Presiden Ahmad Supriyono. Wah, napa? Gajina 100 juta. Ya Allah, gaji abdina 100 juta. Kento benidin abdina. Kento kakungna ya Allah. Ajunan nambung matoro abdina. Nikah. Saya maksud miskin seedu aki sarang selalu aroma sa miskin selalu aroma saja mun sesoki nikah Allah punya aman nikah hei takut dikasih atil lipering tua nikah takut dikasih atil lipe anan takut si atil lipe keluarga coba pas napa aku ninja mun gaji nasi 100 juta tangan di se ala koreangko se apeluan riangko se letu tang tanang riangko anikah bisa ngalak saja mana nikah bisa ngalak saja mana ka anan bisa ngalaknya mana ka kareng sepona Na'udzubillah. Kita ada kan iblis siki puru nih kaki. Ana khairum minhu. Bagus aban nih kak ya aku ninja mun dari aban benih kakungna Allah bahaya nih bahaya. Kan ban ibri ilmu. Pak Romasa. Jamun ban pakun puduh. Pakun miskin, pakun tandi ilmu. Kuni patoroin ilmu ban Allah. Dan kibur buat posoki andi PC 1 triliun Pak Romasa malarat Pak Romasa tandi 1 triliun jadi benidin baan andin Allah karena mun kelero gelidung nang urusan nikah pada nembian andi sabo rat sorat tah nikah atas nama ambian pas iya ko orang lain make teker ngepun teh kau le mun parlo ko ngaku pas sampai alako yokom mun pas Allah nika membuat perhitungan ka orang-orang seko ngaku ki buru jadi tang tunya mai ko aku jadi tang pc mai ko aku ki malober PC 1 triliun ben malober PC 1000 rupiah ini kata ada fitna ke Allah cokop bisa saking 1 triliun ki kebes sekalian lober 1000 kebes ini pada nggak nikah Allah nikah coba mun nyungu HP atau bener TV ning TV andi PC 300 triliun andi PC 500 miliar mun jandeng kanton ibu mun ke beli cintul iya mun ke beli cintul banjir jong kan sini kan mun ke boleh bah ke beli bujo ada acen kapi begitu cerita ke acen nih kan ya Allah lo sekecil nih kan kenapa boleh kun andi PC 1 juta
napa boleh kun andi besi sejuta melober matom besar cek kembang nikah ke Allah jadi mukjizat dengan kanjeng Nabi sebisa yang kui sebisa ikunaki ateh perasaan aromasa dalam keadaan miskin benih miskin anu ki mon pola na bede ni di mata andi keng tako injem na bede guru benih ni kan saya maksud ki di mana kok injem besen kocong minta besen di mamah kok tandi sekali padahal bede bede muka-muka raja manfaat muka-muka atena kulaban sambian utama nani kan komandan siduan jaga sareng Allah jaga sareng Allah jaga sareng Rasulullah jaga sareng napa barukan para guru dan para orang sepuh para aulia kang kui kuat aja ge selalu aromasa sesoki Allah semalarat abo sepenter Allah semuljah Allah seenah abo iya paham jam muka-muka raja manfaat mungkin senikah sakater orang lebih nah nyon pangabura muka-muka nomor setong kula ben sambian jadi orang selamat dunia akhirat nomor 2 muka-muka kula ben gani pakuwatah aja ga ate takui selalu isi cangkik purun hadhihi al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin sekali itu komentar orang mudah nyon bangga murah ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.